Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU Education Cell Sync में Hagar Pasau Tarik Jalio Arjar Puhenrio Kiralej Benikendo EU Director of School and Education Literacy Halor ka kendrum kendram ka bami ina ka jimpendong ya ka exam midterm but half yearly nakabenta ki class 6 hadu class 8 kirukhat ka seng ke liya thu ba ka kendrum kendram ka day bahagaway ka jimpentip ki ai da ka way ka tarik but hakiway pat ki ai da ka way ka tarik nakaliang kaseng kaloong bahaba kilit yakendo yu director nakaliang chunguru ula kubur bakadon kajing type bakla hakabede bat kitaring uba Alaric Kharjana Education Secretary ulaong ba nakaliang kaseng hakani kajing let kendo kala kendo yu director ba uday ban pet bha nang ni shakmat ban omdon shu kajing bakla namar kepenjenjar yakino hikai namar yodon ki school ki berada pendong yaki exam bat kidon ki mempat pendong shu kaseng kepenpau kajing lingo baka tenat puli puthi kala penmi ika jing penbena baka ni ka exam kandong kebedan kam ya baro hendai hagini kendat benai kala penmi hi sakawe ka jing pentip ba ya ki school balang bat ki school linguistic minority kimdan kam banle ika ni ka exam bat kile krandu halor kani bat u director hakaba uru uong ba umdan jingtip ya kani sini la yo man nakaliang ka seng nakaliang ka KSU Education Cell la yo ban wan kendu i director abadi jongka disel regarding ikutiki kedung kendram di bami limba ketuka centralized examination ke ba penyak dekat di RT de koi kelomba nak koi ka notification ki ai dak koi ka tarik nak koi notification kadang ka jimbakla nak kalian jongki abadi ka typing error ne de iru de nak kalian kesengi ngiwan ban wa di ka jimpun sai andang ilawan ni ilalap ba nakaliang kajong i director ila kuburi kata yung ba ina bakla wadi but ka typing error but kamtam iru badi ki dates te kai ka singkran jo ko sangi kalong ba ni wanang ni ban usko si director ba kumpini ki error skim di ban tan nomor pin mi iwe sithi pin hapan clarify lightly pat ki sithi kepenlong ke berjenjar ya ki kimi kipar mensung tu ki school ru bikin board de ngim ko bikin dan ini sekhmat de lingba ka sti ke jongi ru ila pusung pot ba kadang sekoi ke main issue ba ngir ko apne kerang ni kolong ba lingba ki notification bila ada pemi kolong ba benta ke pendu pon ya ka spirit bani trilang buat ki school especially ki private school nomor benta di peladap ai ki question paper ki school kan ada pon kapendunong ki school rupa kin hap si hapan perenbian wad yo ladon penban ki school pelak penlong ki exam seru te hari tahing ni stress kata paro ba kamnung dei ban urlong nang ni sekhman te kadon school ke point ke ba ilawan ra ba limba kani ka examination kila penlong ba penlong mandatory ya paro limba ka education department ngai sistem balada kala penmi ba kan penlong mandatory ya paro ki school bagi hapan follow ya kani kebasung pelapat kalau ba haki kendiat benai kalau ai biang sekoi ke notification ba minta kemla kindon ki schools ki body ki missionary schools minta ki linguistic minority schools o kemdong kamban follow ya kanika exam kilong exempted na kanika exam ba kemdong kamban buat kat kumka jingpunya jongka disel buat ka diarti te kai ko pensong fly ni kalau ba ka education department ingkong bila penonra ya ka examination ka ben build ya ka bridge padang ka rural ba urban area school ki bananong kendong school banasor layo mon penlong ko ki exams te ka pensuk iknan kamdan shu ko jingi pair ba oh sinong kendong ni hikai da kumoi but sesor ki hikai da kumoi nomor la penonra da knika central examination te ka besung pelapat ini kalau mentah ba dengi kli ni director yung ba ila areas question tang ba kamdan pan kanu ka clear explanation kaliang ka education department ibu dak jingkli ka education department apa piwan ra kinu ki central examination wan ra jingmen toy beli phai bang kitin ko piwan ra mod ba kependu mensian shibon ki schools ko follow ifi kamtami ki government schools ki private schools tu nomor ba aku mengitem benda ka NEP ka trikam
hot imla bonong ba tri full fledged poka jela ka jongi ndai ko pat nga bonong ba ki guidelines ki ai pilai sedang menbuat dia kalau ke ba so pala bat ke belum bomla ban snguthu ba la da piwan ra ke jingkala pen kala beng pat dia ka bom dan jingmen to tang ta kay gabi ki examination ola WDhi buat kita notification ke mga patai pi kelong bet ba kadon kata ka era nak kalian jengki bila baklan te ngiru mi song tho ha ka jiglong bure kadon ka jingtuna ma bonduna pat laisian ya kaju atrai ya pan pen bet bahai kata ya WDhi buat ki examination nak kali ni yang ba kum director ngiru yang tep lagi exam di schools te kabakambai ke lomba ini ibu pe kedap singkeli mentai ke education department dan ba mulut beripai commissioner dengan try ba commissioner di berjumpa keluar kini bala dak lawan ra something ke balong jingmen toy ya borok lang di ban penphat ya kata pen kelab yang kendon ke jingdu nong yang try di commissioner hapan ai jumpa ya om tangi kesengi henry ba hi berkoi yang kami kan WD berkatan nomor bagi orang baik bah kawan bidar kodan poka education department di kuntahi nak kalian keseng bidang budin bidang research buat ke bah buat ke bangila pensko yang pensko lingba ika education department yang ingat tu bah education department apa fitri kena kam apa kidon ki sub department apa jongki subha yatri lang bah kan pensok ya ka jingtri kam habade bat school borong nomor menta degree director nangi yang nangam tep nomor ba klam pensai napok department balai gile kumni te tolong sempurna kan kita ru wa puno hapo ka sarkari hapo ke department ni undan ke jingit lang kari bandan am kum kita te tang kita ngir ngi ko ban hot ban bom saklut kamlong ngir ngin research ma hendai ngi so thu pat ba ya kanu kanu kajing mentoi ba phion ra hendai ban pindu pat tak ba kelab yang tu nak kalian keseng kuliahnya begitu bagi Mahkamah Commissioner and Education Islam kemungkinan pi nak kalian keseng ya hadir pengiladat wan kendu director juga diesel langsung thu ba kidon ki kedong kendram kat tu kat ni ngiru ngin research khamba nomor banchu batai klam ke research suka mentoi tinggi rugin research bat ke bangila lapat yang sepen pensai syaki competent authority